ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 29 z'ukwezi kw'icenda muri 2022. Urubanza rwa Felicien Kabuga, umwe mu banyarwanda bakomeye bakirondegwa ku ruhara muri jenoside yabaye mu 1994 yarengutse imbere ya sentare. Rero urubanza rwashashe uno munsi irahe ariko atahari. Umuryango wa Kabuga uvuga yuko yanse kurenguka kubera adashima umwunganira imbere y'amategeko, ariko bibaza ko bizogenda gute. Twebwe turabona yuko igihe cyose uriya mwavoka akiri muri dosiye bizabira ikibazo cyane. Tugiye komeza dusakuza dusaba yuko umubyeyi wacu bamuha ubutabera ni ukuvuga ko bamuha umwunganizi w'icyizere. Nicyo kintu cya mbere dusaba. Ishirahamwe Amnesty International ritangaza yuko amategeko yo mu bihe bidasanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashize mu ntara zo mu buseruko adakwiye kuba ugwitwazo rwo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu baho. Muravyumva mu kanya. Tubafitiye n'urunana. Iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho buramatari w'intara ya Florida muri ico gihugu amenyesha yuko umuji wa Fort Myers watewe n'imvura ivanze n'igihuhusi bataziriye Ian. Avuga yuko kiboneka nka rimwe mu myaka igera ku 500. Ron DeSantis yavuze yuko ivyasambutse mu gace ko mu burengero bwo hagati bitari bwashike ku rugero rumaze kuboneka, kandi ngo hari byinshi batarashobora guharura kuko hari aho badashobora gushika. Ibikorwa byo kurondera no gutabara biracakomeza kugira ngo abari mu kaga bashobore gushikirwa. Abahasize ubuzima nabo nyene ntibarashobora kumenyekana kubera n'ubu imvura icitezwe kugwa mu manuko bwa Carolina. Eka n'agace ko ku nkengera z'amazi karamaze kugabishwa yuko hari igihuhusi gishobora kuhagera. Ubutegetsi bwa Kremlin bumuremeza yuko hazoba ibirori ejo, aho bukera bizoba ari ivyo mu majambo yabo kwinjiza ibice vya Ukraine mu bigize Uburusiya. Ivyo bikurikiye amatora ya gihutihuti yakozwe mu turere twa Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia dusanzwe twarifatiwe n'Uburusiya. Aya matora ntiyemewe na Ukraine hamwe n'ibihugu bishigikiye Ukraine ndetse n'abandi bayabonye nk'ugwitwazo rwo gushaka kwagurira ivyo bice vya Ukraine ku gihugu c'Uburusiya. Bashimika kuvuga yuko batazokwemera ayo mahinduka, babona yuko ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu mu buryo bweruye. Umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin yavuze yuko Perezida yiteguye gushikiriza ijambo rikomeye muri ivyo birori vyejo. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yatumye ko umubonano wihuta ejo nyene w'abagize inama y'umutekano niyo kwivuna abansi. Umwe mu bakomeye bari bakirondegwa ku ruhara boba baragize muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 yari mu rubanza irahe uno munsi. Felicien Kabuga akaba yarizwe jenoside n'ibindi vyaha byo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu bafatiye ku ruhara mu bwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 800 barimwo abatutsi n'abandi bahutu batari bashigikiye ubwo bwicanyi. Ababuranira Kabuga bahakanye icaha aregwa. Yafashe n'ingingo yo kutarenguka imbere ya sentare, aho mugenzi wacu Anna Holigan yarari arungikiye inkuru mushikizwa na Victoria Uwonkunda. Felicien Kabuga araregwa ko ari mu bateguye jenoside no gushinga radio RTLM mu bivugwa ko yakoreshejwe nk'intwari ikomeye mu gushyira jenoside mu bikorwa. Iyo radio yakoreshejwe mu gushishikariza abahutu gufata intwaro no kwica abatutsi.
ararerwa kandi ko yakoresheje ububasha yari afite bwo kuba yari umwe mu bakire bakomeye mu Rwanda atanga imihoro yakoreshejwe mu kwica abantu barenga 500 mu gihe cy'iminsi 100. Umucamanza ukuriye umurwi w'abacamanza w'urwo rubanza yabwiye urukiko ko Kabuga ameze neza ariko ko yahisemo kutitaba urukiko kuri uyu munsi wa mbere w'urubanza. Nkuko rero mumaze kuvyumva muri iyo nkuru ya Anna Holigan, umucamanza yavuze yuko Felicien Kabuga ameze neza ariko yahisemo kutitaba sentare, ariko itangazo ryasohowe n'umuryango wiwe rivuga yuko Kabuga yanse kwitaba sentare kuko adafise icizere kumwunganira imbere y'amategeko yashizweho na sentare ubwayo. Kugira ngo rero tumenye impamvu Kabuga atizera umwunganizi wiwe, navuganye n'umwana wiwe Donatien Kabuga Shimye Umuremyi. Ntabwo ajya asura umubyeyi wacu amaze imyaka irenze 2 afunzwe. Muri iyo myaka 2 ntabwo yagiye kumureba inshuro zitarenze 2. Murumva yuko uri muri sitasiyo y'umubyeyi wacu kuza ufite ibibazo by'ubuzima aba akeneye umwunganizi kugira ngo amugezeho ibibazo bye, abe yamurwanaho kandi ashobore no kumenya ibyo arimo akazi akora. Umubyeyi wacu byose ntabwo azi ibyo uwo mwunganizi akora, ntabwo ashobora kugira icyo amusaba. Kandi nagira ngo mbabwire ko mu bintu urukiko rwagiye rwitwaza ngo bashobora kumwitamo umwunganizi bashaka ngo kubera yuko urwo rukiko rwo rumwishyura amafaranga. Mwebwe iyo mubajije uwo mwunganizi ababwira ko yoba agerageza kumushikira bikamwankira, hari ico muba muzi? Avuga yuko ngo ko umuryango ngo ushaka kugira uruhare cyane mu rubanza, donc akatugendera kure, kandi ibyo ntabwo ari byo, aratubeshyera. Ntabwo twigeze dushaka gukontorora dosiye y'umubyeyi wacu, tuyita ku nyungu z'umubyeyi wacu, dushaka kumenya uko umubyeyi wacu ameze, dushaka kumurengera. Ntabwo dushaka gukontorora akazi k'abavoka, ariko we atugendera kure irakuperefo, natwe ntabwo agiye cyatugezaho exactement. Mwavuze muti sentare yitwaza yuko ari ihemba Maître Emmanuel Altit ariko umuvyeyi wacu atamushaka. None bwana Kabuga yarigeze abwira sentare ko ashobora kwirihira umuavoka? Kubera yuko ya sentare hari amafaranga y'umubyeyi wacu n'ay'umuryango wacu yafatiriye, umubyeyi wacu yagiye asaba yuko ashobora gukoresha ayo mafaranga ye yaruhiye kugira ngo yihitiremo umwavoka yishakiye, atari uko bagomba kujya kumwishyura umwavoka bamushaka kumushira hejuru umwavoka adashaka. Turabizi neza yuko n'umuntu ubwe udafite ububasha ntabwo bafite uburenganzira bwo kumuhitiramo umwavoka, niwe ugomba kwihitiramo umwavoka ashaka. Uretse ubwo butunzi sentare yafatiriye, nta buryo afise mu minwe yiwe ashobora gukoresha kugira yirihire umuavoka ubu? None se ko imitungo we n'umuryango wafatiriwe nta buryo, ariko uko byagenda kose nibwo yaba adafite, mbisubiyemo, ntabwo ari impamvu yo gutuma bamutegeka umwavoka adafitiye icyizere. Abakurikiranye urubanza rw'uno munsi irahe babonye yuko uyu muavoka Kabuga atemera, yarengutse imbere y'intahe akamuserukira akanahakana n'icaha aregwa. Ni ukuvuga urubanza rwabaye icese kandi rushobora no kubandanya. None mwebwe muteganya yuko ibintu bizoheza bikagenda gute? Twebwe turabona yuko igihe cyose uriya mwavoka akiri muri dosiye bizaba biri ikibazo cyane. Tugiye komeza dusakuza dusaba yuko umubyeyi wacu bamuha ubutabera. Ubutabera ni ukuvuga ko bamuha umwunganizi w'icyizere. Nicyo kintu cya mbere dusaba. Twashatse rero no kumva ico umushingwamanza Emmanuel Altit avuga kuri ivyo twaduhejeje kubwirwa na Donatien Kabuga Shimye Umuremyi, ariko Maître Emmanuel Altit atubwira yuko adashobora kugira ico avuga ku birego vy'umuryango wa Kabuga. Imwumva ni BBC Gahuza Miryango, tugeze ku isaha 1:21 mu karere k'ibiyaga binini. Umwe mu banditsi bo muri Zimbabwe yahamwe n'icaha co kugumura abandi kubera kwitwaza ivyapa binagura ihagarikwa ry'abatavuga rumwe na leta, bikanahamagarira leta guhindura ingendo ya politike. Tsitsi Dangarembya na mugenzi we Julie Barnes bamaze imyaka 2 batawe muri yompi. Umucamanza akaba yavuze yuko abo bagore bompi babonywe n'abari ku maguru ndetse n'abari ko baragenda n'imodokari kwibarabara aho bacanye
ivyo vyapa ndetse no ku mbuga hwaniro bikaba ngo vyari gushobora guteza ubugizi bwa nabi. Imigwi iharanira agateka kazina muntu yo yivuga yuko ivyo vyerekana yuko leta ya Zimbabwe itihanganira abatavuga rumwe nayo. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryaraye risohoye itangazo risaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusigaho kwitwaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe ngo iyakoreshe mu gukumira abanyagihugu gukora imyerekano mu burenganzira bwabo. Mu gihe ico gihugu cerekeje amatora mu mwaka uza, Amnesty ivuga yuko ari nkenerwa cyane yuko leta ikingira kandi ikuzuza ivyishinzwe mu kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko perezida w'ico gihugu ngo akunze kubivuga. Navuganye na Jean Mobert Senga, umwe mu bashakashatsi ba Amnesty International kuri Kongo, ntangura kumubaza nimba Amnesty International itemera ko impungenge zatumye leta ya Kongo ishiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe zifise ishingiro. Amnesty we do not support Amnesty nta myerekano y'intureka dushigikira, ariko tuvuga ko bwa mbere ho imyerekano y'amahoro itegerezwa gukingirwa. Hanyuma iyo mubagira imyerekano harimwo bateye intureka, leta iragira ikikoze, ariko naco nyene gihwanye n'ingene izo ntureka zingana. Ntushobora kumva ko abantu 100 baba bariko baragira imyerekano, 2 canke 3 muri bo bagatera amabuye abapolisi, hanyuma ngo bace barasa bice bose. Iki ni igihugu kimaze imyaka iharurwa mu mirongo gifise ikibazo c'umutekano, kirimwo imigwi yitwaje ibigwanisho irenga 100, kiriko gisabwa ibi byo gukura M23 muri Bunagana no kwirukana MONUSCO. Amnesty International mubona bishoboka? It's not a matter of whether they should do it or not. Babikora canke batabikora. Ni uburenganzira bw'abantu kuronka umutekano. Icambere, leta idashoboye gukora ivyo abanyagihugu bayisaba, ifise uburenganzira bwo gusaba amakungu kuyifasha. Kandi ivyo nivyo yakoze mu kuba hari ONU, ubu naho ingabo za EAC zikaba ziriko ziraza, ishobora kandi guhabwa uburyo n'ayo makungu nyene. Ica kabiri rero, ni uburenganzira bw'abantu harimwo bwo kugira imyerekano, bwo kutemeranya na leta mu mahoro, harimwo uburenganzira bwo kunegura leta canke uwundi wari we wese, ONU canke EAC, mu gihe babikora mu mahoro. Aho rero hariho amasezerano ya ONU na Union Africaine leta ya Kongo yiyemeje kubahiriza. There are guidelines from the African Union but also the UN, which the DRC government signed and accepted, committed to implementing. Kongo yimirije amatora mu mwaka uza. None mwebwe hari impungenge mufise yuko ishobora kuhagera iki kibazo kikihari? Absolutely, that's another concern because when Ico ni kindi giteye impungenge. Iyo abantu batarekuriwe kuja iyo bashaka gukora inama ku mugaragaro canke kunegura leta, nta matora yizewe ashobora kuba. Abanyepolitike na cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibashobora gukora imirimo yabo mu mwidegemvyo. Nkuko twabitohoje, hari abanyepolitike bafashwe barafungwa kuko bakoresheje amakoraniro y'abanyagihugu, kuko bavuze ko leta yananiwe n'ikibazo c'umutekano. Iyo bimeze uko rero, ntushobora kwitega ko haba amatora yubahiriza uburenganzira bw'abantu, akanabaha gutora bidegemvye. And that allow people to vote freely. Ni iki mubona gikwiye gukorwa? What should be done again? Icokorwa ni ugukuraho izo nzitizi zose mu gihe ikibazo c'umutekano kibandanya gutorerwa inyishu. Goals. Jean Mobert Senga wo muri Amnesty International. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko BBC yatangaje umugambi wayo wo gusubiramwe ibiganiro mu buryo buhuye n'igihe, ikibanda cane ku mero y'ibiganiro bikozwe mu buryo bwa digital mu ntumbero yo kongereza ibitigiri by'abanywanyi bayikurikira baciye ku mbuga tumatumanako. Ibi bikazotuma abakozi bagera ku 380 batakaza akazi kabo. BBC ivuga yuko abayikurikira batera bahindura ingendo aho bakunda amakuru bakurikira baciye kuri internet. Abakunzi ba burunana unaho n'umwanya wanyu.
Mugeni akomeje gukora ibishoboka byose ngo Cedric asubire ku ishuri. Cedric azabyemera se? Hagati aho Mutesi mu myiteguro yo gusubira iwabo. N'urunana. Pete! Petero ageze hanze ariko agiye kumerekeza. Ntacyo. Ntabwo herekeza rwose. Hanyuma rero urigendeye mute? Yego, ubu narinje kubasezeraho ngo ngende. Ni byiza rwose igendere. Gusa ubu ugiye mu mutima wawe hatarimo kuvuga cyangwa kumva bya bindi bya kera ngo twari tugufiteho ikibazo. Rwose nushaka uhagume rwose wiryamire nta kibazo ngiye urumesha mfite rwose. Oya papa Pete nta kibazo. Ndagenda ku bushake rwose nta kibazo mfite. Reka ngende rero. Ariko reka nze nkwereke sha reka nze nkwereke. Hari amafaranga nari ngiye kujyana kuri banki. Reka nguhe impamba sha reka nguhe impamba rwose. Murakoze. Oya rwose ne wagenda gutyo sha. Dorakira. Ni 150 rwose akira mwana wa. Yesu we murakoze cyane papa Pete. Ntugire ikibazo rwose. Muzajya ugira ikibazo ujye utubwira. Turebe niba hari icyo twagikoraho. Yego murakoze nanjye nzajya nza kubasura. Kandi wose nonje kugusaba imbabazi mwana wa. Nonje gusaba imbabazi rwose. Nagufashe nabi mu gihe wari mu bihe bikomeye ariko rwose narihanye. Ujye uza wisanga hano iwanjye rwose. Yego. Ahubwo se sha ntihumva nta kibazo ushatse ntiwaba wigumiye hano. Oya muze reka ngende nongere mbane n'abavandimwe banjye kuko bari babinsabye. Ngomba kugenda. Ubu nugenda uzagaruka kudusura ryari? Shawu Cedric ndeka. Ako se mwana bite ko mbona wacitse n'igi uyu munsi. Ubu se we ntubibona mwana? Cyangwa nta mendezo kugira ngo nakugezaho ikibazo cyanjye William. Ariko usubuze ko uyu munsi nta n'umunyonzi wigize ugera kuri iki kinamba cyanjye byibuze ngo azane n'iryo gare ndimwogereze mwana. Sha ihangane kiragira kize mwana ntamenye. Ndeka sha wanteye umwaka ndamuzi. Ninde se kandi? Si ryari cyecuru se ryo ngo ni nyirabazungu. Njya numva bavuga ngo uriya mukecuru atera umwaka koko nawe se. Wahora n'iki se mwana ko yawunsi? Gute se sha mwana? Dore herutse kunyura hano ku kinamba cyanjye. Aransuhuza sha. Nanjye kuba ko nari ndangariye mukoza moto y'umukiriya mba ndamwikirije ntamenye wari. Mpindukiye nsanga ni wa munyamwaka uyo. Nuko abamagiye gutyo sha. Sha pole sana kabisa pole kweli. Ahubwo zisha kugira ngo kuva umukecuru twavugana sinakomeje guhura n'ibibazo muri kinamba cyanjye. Ngaho. Umva imvura isigaye gwe kuzura hano muri iki kinamba cyanjye. Umuntu uzanye imodoka mu kinamba agasanga cyuzuye amazi akahita yigendera. Ewa sha pole sana rafiki yangu. Ubu abakiriya baragabanutse cyane mwana. Dore ikinamba gihora cyuzuye amazi. Ubu uzabigenza gute shaho niba imvura ikomeje kugwa gutyo? Sicyo kibazo mfite se. Sha ihangane pe ihangane rwose. Gusa nanjye ndagusaba ngo ntege amatwi wumve ikibazo cyanjye sha William. Harya ngo ufite ikihe kibazo? Mfite ikibazo mwana. Ubu narinje kukwitabaza. Utambwira ko ushaka akazi hano ku kinamba cyanjye nanjye ndi gukubwira ko bitarimo kugenda neza. Uyu ntago ari ibyo William. Ahubwo narinje kukwiguriza amafaranga. Ngwiki? Nyine nguriza amafaranga sha. Hari akabazo nshaka gukemura. Ngo nkugurize iki Cedric? Amafaranga ni 5 gusa ntabwo ari amafaranga menshi nawe rafiki yangu. Ntabwo ari amafaranga menshi kabisa. Ayo mafaranga ushaka nayo gukoza iki Cedric? Ubu ntakumva ukuntu nkumbuye Jackie pe. Ndashaka amafaranga yo kujya kumusura kuri gereza. Urashaka amafaranga yo kugira ute? Kujya gusura Jackie sha. Hakoze ukuntu mukumbuye mwana. Nukuri mama nako mugeni yaramemukiye. Yafungishije Jackie ubura umunezero nari imenyereye. Cyakora bro urambabaje pe. Oya mwana nguriza shaho nzayashakanya kwishyure vuba. Ariko basi nshobore kujya gusura umuntu wanjye. Ariko se shaho Cedric. Uretse ko ntayo mfite pe ntayo. Ugira ngo nyafite nayaguha. Kandi nkubwira ko nzakwishyura shaho William. Erega ntago ari ukuyama n'ukunguriza. Apu unyishyura yakuye he? Wowe ni icyo ukora cyatuma ubona amafaranga 5,000 ushaka mwana. Shaho nguriza mwana 5 byonyine bro. Mani nguriza. Ntayo naguha yewe. Kuko urantsembeye bro. Ntayo naguha rwose. Wowe nze wabona yo kunyishyura. Mana yanjye uramakaniye koko William. Uramakaniye. Ndaguhakaniye rwose ndagukatiye pe. Nokora koze gusa nta kindi. Ako tekereza koko. Abana inshuti zanjye bose baranengushye.
banyumye amafaranga kandi sha igihe nari ni umubosi Jackie yajyagamo amafaranga mwese nkabatsa mwana. Genda sha ninde se wayaguha? Haryo uvuze ko witwa nde mada? Nitwa Mugeni. Okay, witwa Mugeni? Hose ufite ikihe kibazo hano ku murenge? Ahubwo se cyangwa cyo cyane kigiye ku mamezi 6 ndetse banza arenga. Muteye mwakinkimurira, urashaka gukora ubugambira umbonye. Hano twakira abantu benshi ntiwapfa kumenya no kwibuka abantu. Ufite ikihe kibazo? Nuko se cyangwa cyanjye cy'ubutaka. None se kuki kitari cyakemuka? Ngira ngo nimwe mwambwira impamvu murasiragira hano. Najya ngo muzagaruka ubutaha, nagaruka ngo ntuhari, ubundi ngo wagiye mu nama, ubundi ngo wagiye mu mahugurwa, ubundi uri mu kiruhuko, ubuko kamuhereza zaba yaye. Hanyuma se watanze ibisabwa? Ahubwo icyo nacyo ni ikindi kibazo mfite. Byango muri ambwiye kuzana narabizanye. Ndategezana biba ko nzagaruka mu cyangombwa cyanjye gikosowe. Ngarutse ryo gusiragira iminsi urambwira ngo hari cyangombwa kibura muri nge kugishaka ku kagari. Hanyuma se mada, urumva ikosa ari iryacu cyangwa niryo wowe utaraza ibyangombwa byose bisabwa? None se ubwo bari wambwiye kare hose bisabwa. Mwimenyera kugumira kangombwa kamwe gusa yakazana ngo subiroza ni naka. Wakazana ngo subiroza ni naka. Kubera iki se mutatubwira rimwe ngo tubizanire rimwe ahubwo tugadusiragira mudutuma ibyangombwa. Mwagese musaba amakuru ahagije igihe mushaka ibyangombwa by'ubutaka bwanyu. Ubwo se twayashakaye niba atemwe muyaduhaye ninde wundi wayaduha? Amakuru tutayakuye hano ku murenge twayakoraye hanze. Ariko se wowe ubona nakwigabanyamo bangaye? Ariko ubwo muba muzi ko ndumwe kandi nkorera umurenge wose. Ubwo urumva nabona umwanya wo gusobanurira buri muntu ngena nsobanura ibyo se nabibonera umwanya ngewe. Ariko ngerwa niba ushinzwe guha umuntu service ukwiye kwegera abaturage ukabageza amakuru yahagije ku bijyanye na service y'ubutaka bakeneye. Nakubajije niba ibyo nabibonera umwanya. None se ko inshingano zawe kuki utayibonera umwanya? Ariko uzi kutaduha amakuru ahagije bitudindiza kubona service dukeneye ndetse no mu iterambere ryacu. Ariko uyu mugorera namwe mujye muyashaka ariko. Numvira n'ukuri. Agiye muyashaka. Aho kuki utanyumva? Mwagiye mutwegera mukaduha amakuru yose dukeneye. Hirega ibyo bizatunda gusiragira ahubwo turi umwanya wo gukora twiteza imbere. Uranyigisha akazi kanjye ko ngakora. Ubu se gona siragira hano bimara iki uretse kuri umwanya wo gukora indi mirimo yanteza imbere. Ariko se mute urabona utanduye? Nkurushya ne se muvande Felicien nkurushya ne koko. Ubu singarutse kukureba ngo dutahe? Yego uragarutse. None wombwira niba wafashe umwanzuro wo kuguma hano ukaroremesha cyangwa niba ugomba gutaha? Ariko ndataha rwose ndetse usanze maze gusezera pe kuko narinzi ko nshobora kuza gutaha ababyeyi batari bagaruka. None se uracyakora iki? Mbese undi byari ngomba ko ngaruka kukureba mute? Koko nkaho utaza aho ujya? Ubundi se narinzi ko uri bugaruke kundeba ko narinzi ko ndi bwizane. None se uracyategereje iki? Uracyategereje iki muri umuryango uzi ukuntu wagufashe nabi? Ariko Felicien narawe kubwiye ngo ugira ngo ndabeshye. Umbwira iki? Nukuri umusaza yarahindutse pe. Yego ye. Ariko nkwereke niba ugira ngo ndakubeshya. Urareba? Aya mafaranga yakuye hewe? Do, aya ni amafaranga 150. Wayakuye se nyine? Nizere ko atari amafaranga y'abandi wibye? Nayo ruremesha yamaye. Ye? Namaze kumusezera leta yamango ni impamvu. Birashoboka se? Maze yananyemereye ko igihe cyacyo cyose nzajya ngira ikibazo nzajya mbavugisha. Ibyo urimo kuvuga ni ukuri we? Kandi yarakumereye nabi wagira ngo ni ya migani ya kera ngo habayeho. Ngaho tugende rero. Ahubwo reka nkwisabire Felicien. Ngo teze amatwi. Shamba rukanwaza ibintu byanjye Felicien. Hanyuma se? None nge nkaza ku kagoroba bwije. Kubera iki se? Cyangwa urashaka kwigumira hano? Erega ubwo batangiye no kuguha amafaranga batangiye kubakunda. Oya da. Ahubwo ndashaka kuza gutaha bwije kugira ngo hatagira abambona. Nabizi ko abantu banjyanira inzara iyo bambonye. Kugira ngo ibyo byirinde nagenda mu muhanda bumaze kwira. Sinshaka ko hagira abambona. No kuvuga ngo tube tukwitegura uyu mugoroba rero. Ariko icyo gitekerezo cya Bushombe muri izi gahunda turimo gutegurira urubyiruko murakivugaho iki? Nawe utagishyigikira rwose. Nanjye ndagishyigikiye. Okay, ndumva rero tumaze kumvikana ku bizakenerwa byose. Ahubwo nibutse n'ikindi. Iki? Ko twiyemeje gutumira urubyiruko rwose kandi ko twashyizeho ingamba zizatuma baboneka. Buriya murumva tutazakenera indangururamajwi n'ibyuma by'umuzikira.
ariko siko ari byo koko. indangururamajwi ni ngombwa rwose cyane, ndetse tuzanakenera na DJ uzaba bagezaho umuziki mwiza rwose uyunguruye. urubyiruko mujye mumenya ibyo rukunda. icyo kibazo rwose cy'indangururamajwi n'ibyuma by'umuziki ntimukigireho ikibazo. nzabisaba ku kigo nkoreraho kandi bazabimpa ndabizi. icyo kirakemutse. sha uziko mise nkumbura umuziki ahubwo akazi ka DJ muri akamatu. igisigaye rero ni ugutangira gutanga amatangazo tugatumira urubyiruko muri ayo masomo yacu rwose. uziko n'ikindi nibuze cy'ingenzi di murumva bishoboka bite ko iki gikorwa gikomeye gutya twagikora hatarimo abayobozi nta gitifu w'umurenge cyangwa w'akagari. erega buriya na titireri wa centre de santé ya Nyarurembo kuko igice kinini mu byo tuganiraho ni urubyiruko kandi hari ibijyanye na gahunda zo kwa muganga mbese nk'iby'ubuzima bw'imyororokere n'ibindi. bose murumva atari ngombwa nawe kwaza. ariko nk'ubu iyo tuba tutari kumwe na Bushombe muzika imyiteguro itari kugenda neza we. ariko namwe mwikabya. erega nicyo cyiza cyo kugira umujyanama nka Bushombe. namwe murimo murakabya rwose. Busho abo bantu uvuze nabo bagomba kuba bahari. bagomba kuba bahari rwose. byanatuma abaturage barushaho kugira gahunda zacu cyiza. Wumva se anye genda umva rero ari wowe ugomba kubatumira. Njyewe se kandi oya nibyo ugomba kubatumiranye. ariko nta n'ikibazo nzabatumira rwose nabo bazabe bahari. ariko se Cedric nturabona igihe utahiye koko so wembaza. ariko se kuba ntashye iki gihe bitwaye iki? ubundi ntihakiri kare. ahubwo se wa mwana we uko uzi ko niwe ku murenge nagiye mu kibazo cy'icyangombwa cy'ubutaka ngasanga nkubwiye ngo uze gushaka inkwi dutekesha nimugoroba uko namwe washatse ngiye gutekesha iki koko? nta mwanya nabonye. nta mwanya wonyine se uri gukora iki? ntiwe muri gahunda zanjye nanjye. gahunda zawe se bwoko ki? gahunda zitemo gahunda z'urugo urumva ari bwoko ki koko? ni ukwishakira imibereho. kwishakira imibereho hano mu rugo se nturiho? zirahari rero. niko gahunda zituma wirirwa uzerera Nyarurembo yose ukibagirwa inshingano ufite nk'umwana uri mu rugo, izo ni gahunda nyabaki? nuko rero njye sinshobora kwirirwa hano mu rugo mpicaye. kandi Cedric nutitonda uzongera guha umutego ngo Jackie yagutuyemo. birakureba se kandi Jackie ko wamufungishije akaba ari mu buroko kuki ushaka kumwishimira hejuru? nguki Cedric ndeka ibyanjye ntibikureba, ndeka nibere mu buzima nshaka nkora ibyo nshaka. ariko narumiwe koko. niko wa mwana we kuko uranzi ko ugiye gusubira mu ishuri nkaba numva ugiteye utyo ubwo bizashoboka. ngo iki? ngo ishuri nyine. uyu munsi nashoboye kunyura ku kigo cy'ishuri mvugana n'umuyobozi wacyo ndamwinginga ngo ndebe ko yareka ugasubira kwiga kandi nabonye bizakunda. nese nakubwiye ko nshaka gusubira mu ishuri. kubera iki udashaka gusubirayo Cedric? kuki udashaka kwiga koko? nigeze mbabwira ko nshaka kwiga. itonde Cedric, itonde rwose utekereze neza sibyo? menya hazatuma ejo hawe haba heza. kuseka se nuvuga ko utazasubira ku ishuri? niko Cedric ugiye kuzakwiga nko kwihorera? Mugeni se arateganya gukora iki mu gihe Cedric yanze gusubira mu ishuri burundu? wese ubona hakwiye gukorwa iki ngo Cedric asubire ku murongo? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Kasubira ku murongo tuzaba tubyumva rero ubukurikira. ureka ubu tubasezerere ngaha tubabwira yuko Amnesty International itangaza yuko amategeko yo mu bihe bidasanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yacize mu ntara zo mu buseruko adakwiye kuba icitwazo cyo kwima uburenganzira bwabo abanyagihugu baho. Twashatse kumenya ico leta ya Kongo ivuga kuri ibi Amnesty International yatangaje. uno munsi rero ntitwashoboye kubabona ariko tuzoshishikara kuba rondera. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, mwariko mwumva Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango.